igana katonye zibiri Radio West, Radio Best no today program shitama kutebeze twagaruka uramukagoro na program yitu kandi program yeje nebari ya Radio West body ramukaga shaha 8 kuza shaha 8 n'iceka umajura program yeje nimbandi Anita Maskanka burisho erizo bana barete n'umugenyi w'umutano bamwita Fred Tumuhire abantu benshi mbasa kubana umumanya abantu tumukumanya but of course numba mutakumanya story ye Fred Tumuhire abandi mbamanya nka Master Fred aine myaka 5 nubamuzara Buhasha A2 icyo nicyo cyaro cyabo kiri mu Rengerero Parish eri mu Gombora ya Rurehe kandi constituency n'Uruhinda South mu Mitoma district. Fred n'umushomesa agashumushomesa kandi ubahati nakora obwa headmaster aine biti bingi other responsibilities ni treasurer wa head teachers Bambarara City Nursery and Primary Head Teachers Association kandi agaraka aba treasurer wa Mbarara Archdiocese Catholics Head Teachers Association. Fred aine mukazi aine abana aine no mwishukuru munkirize tumwakire atugambire shitama kutebeze yiwe shitama kutebeze aharigana katonye zibiri Radio West gamba mpure ebarumutebeka nsa programu abaturikize mwena nimbaramusya kama witizo nabakunda izina okubabagambira ndi Tumuhirwe Frederick nangwa abinja cyaro mbamanyanka Federico eriyo ndizi nerva kumanya konka kuna jiro mbushomesa na kubanyeta Master Fred narukunda kandi niyo kuchira koresa antinje na munonga nandi amurumo bwenu nakwakira Master Fred babare kunyakira Master Fred ogu no wanga hinuha nyohe ninzarwa mu cyaro cyo barakwita Buhasha A2 neshangwa muri Rengerero Parish Rurehe Sub County Ruhinda South constituency Mitoma district Greater Bushenyi nkazarwa ibirabira na mwenda byo kwezi ko kubanza rukumerwenda shanju nikimanyise wa hati nyine imyaka 5 y'ubukuru iyo buto wasa ugete y'ubuto ninge y'ubukuru konka nindeba imyaka ngiriyo ningitwara ninyesima munonga uko nazirwe no kunakuzere ahina rugire kandi ubundi nahatayinahika nkazarwa umuka y'umugenzi Porokapo rwakikara kama mechumuro kirungi kandi akisha yaturugaho rukumirwenda 95 mu kwezi kwa mushanju na numukayikuruwe kandi obwa hatoruho mawe kinzara mukikuru wanje Mantilda bamugamba oyine myaka 83 y'ubukuru bwati yes kama yabari kumulinda akimulinzire nkazarwa ndi hagati y'abishiki nangwa n'abasigaza binakuzira nabo bakabakira kubana banyeta kinyanya bishiki nano kepena yes emzano minje inabiri mbani nkora ekeberi impangare y'abishiki abo kuba nubona kuzire nabo nubona nangesire nabo ibyo kushomo wanje tubiratandikireho nkakura nasya imyaka 11 ndakagire ishomero udahagire mcyo kubanza yes ubwiro bwe nasari zikazitaro konka kutwa kuna hakize imyaka 11 ukanyoka kurana yo murisa tukaba twine nto witu twine mbuzi nkakura tukatwine ntoche twine myane so nyona mwe na myaka mwendi 10 ngana atandikire 10 uko bwato kunyuke bitoke yes ngana atandikire nyondo kuza ishomero aha myaka 11
tariho umurimo ogw'ekishaija ogu naabiire ntakora. Ogw'ekishaija. Yes, emirimo y'ekishaija yoona nkaba nagyegyere. Kandi ori nahagati y'abaishiki kandi abaishiki tindikiriziibwe kwega emirimo yaabo. Habw'ekyo bakabaroho ky'okubanza ekyakabiri taata katakukyenda kuyaabira ashanga nakwata nk'omusore nza kukwata ekyo kikakimbeera kyo patriarchy. So mwenu nahendera ntarikubaasa kumanya eky'emirimo ey'ekikazi. So natandika ishomero aha myaka 11. P1 1981 naheza P7 1987 tindayemerire mu izoba nere konka omubwire obwo okushoma kwitu amaani gakahagara make kandi okagabotandikira okuzira tukaba abaana tukantushoma kuruga P1 kuza P3 tukantutasha mushanshu. Yes. Na P3? Yes. Then mukizo mu P4 kandi hata ubwo mutandika kwija shaha 10 ninyujukaho tata kashabursa kutwatandikire kwija shaha 10 kuzabiriza bamwenda n'icweka eza games zo kuza kuzana akanshabira uruso w'abashomesa nyunka bantanza kurisa konka na wakatanguye. Yes. I think your games are important. Wanje tizirabira important. Konka ahina abire ni exercise injira nkani ntambura urugendo ruringwa kuruga ishomera rwakwita Rwanja Primary School kuzo wanje mu cyaro ni nka kilometers nk'eshatu. So okutambura urugendo rwonka exercises nkamba ninzikora abwo mu kikacetagisa ngunyuruke kwenda kukwata obwire. Tata akabatwimusya kare shayi 11 rero na munongo kwezi kwaba no bushesha mukushesheraho mu 11 muzo mu rutoke muzakombera urumwata ogumurahweze mugombero ogumutarahweze mwabuguruke bagusiga bagogombero mukashesha. Then muimuka abo komenta ndabajikoma akabinura umufezizi okuza kwenda mizi agende okuza komentanda agende okuza korechi agende wamuheruka yaba agenda aija bakuratira atumukirya atutamubwira ukibota kanabire akoreka ngo wasa kunabira naha mugera urukugumiza mu rukuzahishomero umbwirobo uniform kikashitari kikuru namwe nyo primary yona tindajuro uniform kabanye n'ikishweta cyanje kunga zikazuru zikazuruho kunga kitamumani ukushanga nk'ishomero nkakota kimwe cya kana abana nka 25 harigana ubo baye babiri nka uniform. Fees mukanu mushashira zine fees zikazige sentenche munonga ombwirobo abukuba ubundi chance yo kwata sente tukati batutajine akayeshashura mzeyi konka zikazara za 13 za 15 naheza primary kongo mukugiheza hakataruka kitungu tukino mubijere no inkito mukamujara kirashukuru tukati tazina bamwe nanyenyenka nkantine nkita ukanywe nkito yo kubanza yina abantu ze kujwara nkajugura ndiyo msini ya tu kayabira ine sento muzeyi ugakana stay muzeyi wanje wabira ino mwete go kushomesa munonga akabara mawe tata okushomesa katine mwete mwinji konka mawe we yabiyamutamu mutumogwe nangwa yahika kwicarazana nawe atunoza kujwara na busha atukonka abana bazayishomera kandi mawe yakicaraza so bamupanishinga bw'abana. Yes nico rukurebera narabira mu primary yo 19 uniform so mwenu akatachi ni man minji no warabe yabya ina kasente
so nkenkito ketaro priority abukana bumujumiro primary shi ubwo washanga bashango ine uniform manye nkito bakambagira ngo ya punk abukwana n'abashomesa bamwe bakabatazine bine za rugabire Jesus Christ. so mwenu nkito kikashitari kintu chamani cha buriju cyo kushanga ngo ukini ninyujuka huko natandikire kuraho umye nagiro mza P6 nkito za tata ngatandika kuzegeramo mwenu wo kuyabiro umwe ebikibera nkasande yaza nkakwiganira na bagenzi be nkakabara nyowe nkito zenze kwatanzita mu imyenda zishoshorekamu nanye ntambara n'inkito zaho ahakereziya nza kushaba umwiro we bona nyowe nkanta byama mufarasi mfarasi ejo kije bwanyuma nyonka byama mufarasi naheza sini yakana okutwabire tutebekana satkatwine mufaraso yitu tukujita mu bunyansi tumwe uburondo umushojwa ogutahwa kitanda cyuwatera amahango side na side utaho tukatutaho emingo nati ni makukikora je na bagera ngo nkikore ebitande ebyo nibyo twabire turaraho batuteraho ebitoma twesheka umwe za gomosi za mukade ningo bimwe bitambi nuko twayakuzire tutyo so kuna hereze cyamushanju nazo musini Uyeyo Maxi. na heyo Maxi izine ihereyo ni second grade yanje abuko kushoma kakurukuke tukaba twino mushomesa Ishomero riona P7 P7 arukushomesa subjects zona konka mwenu twaza kugamba amazima ebyabye nacengaje bukabiri bibiri byonka vene bindi arukugezaho kwena ngo izo barenge abo kuba kakigendera ebe byatarukumanya umwe mu marani birunka bibiri ninga bishatu mutashomereho aryecho ngira riyo naronde byarashomesa yes so mwenu nuko twashomere tutyo icyamushashu tukakiheza nazo musiniya nyashojwa senior secondary school rukumi rwenda cyana na munana natandika senior 1 ruhange cyonjo cyabira mpire natandika ndiyo mwebembezi bandonda nka class kansara kashobwire kano buye wa senior 1 ubwiro kano buye kandi muzeka yabana kwendo muka akana nyendo muka muzeyi konga kuna kire natandika no kushubura omukushubura nkabangenda na bagenzi banje tuzo muri rukungiri harimo mwanya ariyo myanya ogumuna bagweta bikurungu akari yakatare kaburwakana hariyo no guno bagweta bwambara akari yakatare kaburwo kubanza kandi nyine no kushoma konga kikachikoreka ngo nimbasa kosha orwakana tusimbura omukowa uwitusha hitano zecuro turukutwara ebihimba turukutwara amashaza turukutwara enkoko turukutwara amahuri turukutwara ebitoki tusimbura shaitano gocuro tukorira mitwe yitu tine nkito mbigere turukuza bikurungu wabikutireme byo noha nyine abasigaze binakuzire nabo tyo twatandika kushubura akaro akatare kakatandiko witu ndiyo P6 kubara kweta atanango bakaketa bagarame konko bwiro bwo kutandika tukatukesire tuyimuke market nkabija bwa nyuma kukatandika abantu bahindura izina baketa bagarame umwe nako katare nkani ndeka mo banda nakakora burwa kabiri nataka katare kacuruho nakakora je munonga urukuteka banda urukuza mu butaro yes ndukukora ebe byona nkaba tusimbura shaitano gweciro turukuza kutwara ebyushubuzi umure bikurungu tukatfikesha hibiriza kasheshe ikiro cyona turarantugenda
ekikiro wakiita tuwayega eyo wakana rukarwa rwafa nkamba nteje ashe ukaba obasa kushoma rwakatanu nzayo shoma mu rugaruka mu rugayo muhikomuka ekiro tukatsimburayo shaha 3-4 zakasheshe tukomuka shahemwe zo mwabazyo so twapaka sampora mpora hata ukunagire kuza kumusini ya kabiri atunho nabonire enkito yo kujowa aba bana bo beno shubura nabo bakambega apana bo bakaba tarukwega ninye nabe ninyeganyenga nangwa namanya okushubira bitoke ebyo kutwara bikurungu nebyo bihimba tukatwiheyo no nendijo mushuburo atobwe tugaruka tujja tukurire tujana n'umugusha nebindi bintu byabire babyina katare ati nitutoyebireta mitomo akaro katare ko rwa mukaga ko mbugando hati nitwe kandi tubaniyo twatwara mpora nargaho nashoma kuna kiro muzini yakashatu muzeyi yenda kunyume sente konkanyonka narebire value yokushoma ubona natandika kutekana haraje nyonka shubura hebitoke byembire kuhisa tukihama marwa tukateka waraje nyonka shubura waraje student fees muze yakibura kugishashura nyowe nkwata sente zinshagizemo omuharaji njiguza manyanyi nshashura kwenda kona ngumze mushome kongaba kugira ngo kunagamira nkanyine cyonjo cyo webembezi kuna kiro musini ya kashatu neja natungo mugishago kuba chairman wa students council wargahabwa class councilor nargabwa class councilor nazahabwa chairman students council ohano shumeranga yitwa ngani shomeranya shuro secondary school nkanzo mu office ya master turukuzagamba abyo bwebembezi konkantungana chance yo kusharinga ho nawe ebintu kurabamu so ishomero kartine shongani yokosha okazumba umwami tumaherwe Louis mwe aba headmaster wito wirogo yija yanyetegereza kunabire mushobora ibintu kurabamu nahindu kwihafizi tukahiko musiniya yakana fizi yajinyaho aho amuheraho muzeyi yanjira kimwe kushashura muzeyi yaremo mwenu kutwa kuna hereze siniya yakana naiha maxeze nehiremu zikubasa kuntwara kushoma obushomesa wonga nganda kubwenda tinga kubiha ndakuza was it your dream iketa dream yanje akurigiro mu primary ahina abire ndugire turukura abashomesa ko babire bari batwaza nicyuma mbintu byantamiso kunyomarwa tinkukunda kunyomarwa kusinda ebintu byo kusinda ninchanga tinkuchukunda ninchira kunda kugambira banywana banje umuntu unywa ubanzo manye kigenderwa cyo kunyomarwa wanu nyomarwa umanye kwera bero socialization ekikubasa kureta wa socializing nabandi nigingana ki kwera biri grase mwabo kunywa kaharaji akanywa katatahi kora beno basa kupakinga kandi ukakanywera umuka fine kore nonywa echupa zawe za Guinness kuzira biziri birezo kwerezo turo kore nonywero turo mwino komaho mwene ju control niyo nchira kuba ningambira abanywana banje bagenzo banje abo kuba muzeyi aba kujangwa kana nyomarwa na nabashomesa bacumize akufitira imbuko akufitira ranka bushaka unkukurana nanuka marwa mwene rengu yakufitira kushangwa asinzire kandi umbegarana amazima mwene nakura ni nyangancyo amaru nobone nintekaraje yes nobone nahine ngashubura kunkanka hendera ntaga kunzire kandi tingenkareginga abo kuba garamu challenges nyingi effects zago ni nyingi hamagara gitu kandi nangwa nana imbera zenseji ushomesa wakushomera he hati kuna heze sini hakana hati muzeyi yagira ngo ayinenteze ayinembuze ayinita karye ninye musega zo mukuru ushwere naye ndandondo mukazi ushwere rero nabona ndakuru umukamwana nabijwe bambe
nareba kushwera nkanteganisibwa ndikureba bagenzi banje bamwe bakupaka soku noku ureba aronkoti arokuwehweraje ombintu byabira banakora urebe kaye atajibisaho je umwe urebera umunerakinga abamwe abantu ureba badaguza ishomero kandi nyunka kurana inyenda mwe nukundi zaro umwana ashome ahike hashime kubana ahika umwe muzeyi twabura kwikirizana nazo mu batatento nazo mu banywani be nacyise mishango bija bashitama nawe umwe namuheraho yashanko wakikorese kiniga yakiriza ente emwe ekeriye nyena kahogo ninjijukaje yajimpereza ngo mbe niyo naguza naza kushoma konka ntari umubuzo omukazi mwene byasigaranye shwereje namgira ngo tikine nshonga nabariya bagira ngo nucyo basecho ntumazima tikine nshonga ninyijuka entejo nkagiguza mushiringe mitwaro 8 emitwaro 8 niho naguzura umufaraso go kubanza niho naguzira kesi yo kugendana nakwata umuhanda naza Bukungu Primary Teachers College natende uko bushomesa kumara emyaka 2 twafuna Master Fred. So kuna Herzent College ombwiro bwe tukabantu hezo kwezi kwa kana urukumi rwenda 9 ukwezi kwa 5 ibiro 2 nawo numurumo nago ubona umurukajara ntungamo ombwiro bwo niho habire bashazire mu district ya Ntungamo abakwa district ya Ntungamo bakagisharaho 9 bakugishara Bushenyi nambarara so naba niyo natandikira okora umurimo wafu no gwa government nafu ombwiro bwo kushomesa okubona umurimo gwa government kikacyorobi bakaba bategerize aho bashomesa bakaba taroho nyowe kunashireho ndi bampereza appointment ya LT license teacher abukanga results zikazi takizire za grade 3 za teacher mwene nyo bampereza ubwa license bampereza license yo kushomesa umushara gwanje go kubanza appointment yanje yo kubanza ikane gambo mutwaro gumwe 15 na shiringina no sentence natandikira gukora kandi kugira ngo uzikazi ne value mpangwe ryaho abo kubempareza twabintu joro bwiro ubwo ukaze kane gura shiringi kenda za tide zizikanze gura mutwaro gumwe ne 12 so okano korra mwene guru kugura emparemo mwene shuboka gura emparemo nebindi bikuzorira misho anti because empare kedi gumwe ne yes gumwe ne 12 kimanza ngo wasagaza 13 so ukwezi kwa mwenda results zashohora bampereza appointment yo grade 3 teacher naza payroll narga mutwaro gumwe ne 15 naza mutwaro gumwe na 8 grade 3 bahama mshashura gumwe na 8 mwaka ki urukumi rwenda 9 so twatambura ubushomesa bukija kugira value urukumi rwenda 9 na mushanju haiza kutandika UPE twarga metwaro 4 kashanju twaza metwaro mushanju ne12 obwe nubwe abana ababire bine na za first grade o level batandika kushoma ushomesa bareba sente ati zatandika kukanya in fact akubahereze kutongeza bati na planning kuza kushoma diploma rukumi rwenda 9 na mushanju natandika diploma kuna atandikire ndo kushoma diploma nkatandika 9 kongobwe ubwebembezi bwanje skills zanje zo bwebembezi nkashomesa 9 9 9 9 na mushanju headmaster wanje Mwami Steven Kweyamba yamperezo bwa DOS otandika kugira office yes kanchi grade 3 omwako gwa kuratireho bampereza obwa acting deputy
nabo mugiga nakura nabo mwebembezi yes akagira akazinda kayongeraho kunatandikira nti diploma 98 burukushesha 99 natunga appointment ya caretaker nka headmaster uri grade 3 ndo grade 3 so nkashomesa imyaka 5 mwaka gwa mukaga naba headmaster konge mishuburo yawe ryo ukaba mishuburo ryo nkahikana kwa sansi ko nabire teacher akabikabira against yes ubwiro we nkanta cyubona kandi ujuke narga no witu mitoma naza hati ntungamo mweno subyakwatagana hateje mushuburo na gitarubaju na concentrating akushomesa so bantu arombwa headmaster umwishomero rwakweta Nyakika primary school ntungamo iriyo mu Ruhama so nakora nkakiyateka headmaster umwaka gwa 99 ndukushoma umwaka gwe 12 bampereza appointment yo kuba headmaster grade 4 akabana abashomeze ombwirobwe head teachers tukatwine level zina grade 4 grade 3 grade 2 na grade 1 ezo level zona zikanzo manyisa kasente so grade 4 niyo yabeneshirayo grade 4 niyo yabeire eri hansi na namashomero nuko gabigine grade zezo zona so kuba botunga appointment bakutwara umushomero ye eri y'urukorofayingira grade 4 bukaburi ubushomero bucyo bw'abanigana 500 butarenga nkaho so kuna hereze kutunga appointment nka headmaster grade 4 banyo mu ishomero baryeta Nyakika abukara karahango ryo mbana runana bandeta bangarura kajara bantu mu ishomero bakweta Katome primary school rukum 2021 na ba headmaster wabana 200 but educated demotion ntubasa kugeta demotion konka skeri yanje kabeyonjireho ishomero ryo nashitama narokora kumara imyaka 15 on grade 4 ndo grade 4 ngana be grade 3 kuna hereze kushoma diploma 2005 actually 2004 twakora interviews appointment zitu nzoreka okwa 2005 naba grade 3 headmaster so ishomero ryo narokora 2001 nargayo 2015 yes gaendera 2015 ndukuza omwishomero ryindi rya St Francis primary school omore rwashamire konka Katomi ngasigayo hakire abana 12 kurugabana 200 wow ahabwo mujinya ugunagizire nabagenzi banje abenayine nkora nabo twaributura twariha mutindo gwa hansi twaratahiguru na hateri kiriyo ndinda nkashanga haro karasurumuzi 5 nasigaho karasurumuzi 18 wow wachikorode nkankora mobilization tukora za fundraising abazire tubeta muno twaganira n'abazire twaragaho twahika aha levejo so naza St Francis namarayo imyaka 12 y'umwaka gwa 4 hati nkwe kutunga eshubi yo kuzakora mbara hati na nyina tayo application zanje kwijambarara 2020 twazo mu lockdown umukwezi kwa 3 twagira mu lockdown hata ho hawo biriho process yo kunyeta interview umurimbarara nkakora interview umwire bwa lockdown nkatunga appointment lockdown posting bakazimpa hakuza kwigura P7 ukwezi kwa mwenda 2020 ni jambarara bantu mu ishomero rya Uganda Matters Primary School igishaha hindukora nyowe kuna kubaninga ariko kakinyuma 1995 abujya ngutinda yegire mirumo iyo kukore kiyungu munonga
nateganisibwa nagira ngo umwenekere kuba solution nungiye kwerukayo no kuronda omukazi nkatasi so muzehe akafoda katahize muzehe akafanta katahize ibirasha tunakimwe byo ku 12 1995 mutinga natasya umucara wanje Orva namuiha kajaraho shoko ngameka kukora so namutwara kurugowe tutambwire hamwe umurugendo rwe twazaramwa abana mukaga abakibana nibona abandize naherukana bojo babiri ahinda kugambira first born yahereze kushoma kandi tukamuhingira ayina kijukuru ayina kikato amanya kariyo byo kucyuka nintekadeka baketeriana kariyo mwaka gwa kariyo nkakora umwaka gwa kabiri uko mukurataho Katsime Rita nawe yakaheza university 2022 uko bakurataho Katsime Bonita nawe hereze degree ya master umwaka wo gutuhereza 2024 abantu kawo batwire master umushi wanje Katsime Kangume Bridget niwe fourth born agira umusini ya 6 standard high school zana Kampala then nomusigazi wanje agira umusini ya 3 atwirwe Roderick ari St Joseph's bucura bwanje aine byona Bonaventure mwina ha Uganda Matazi agira MP7 umfather wito yes mweno ndukwe natambwire ntyo umubwiro ubwo bushomesa ubutwatandikire mu bukaba bugumere okugura nk'eke banje agakagari aminogo ruguru okombe kanka kajubuka bagari aminogo ruguru konka mpora omukugumishereza twaragaho twakora kandi ebingi twabyeshyize mwino okurugiro ko yombekere career yawe yes na kurugiro habigendera bya program yiteje aba umuntu okoriya hero ko turire okabire no muhereza kahaburoki okureba ngo nawe yahika ahashitse cyo hikire muno ntakagambe ntakahire kahaburo nanyenda kumanyisa ngo kunahereze kuba headmaster grade 3 na pursuing a bachelor's degree so nagira ntunge degree umukayitu nanye nabanza natunga degree nabo icyo nanye nabakimanya ngo ninye nakibandizeho so mweno ikindi ikinanenye ndakugambira abaturikize tata kuyahereze kufa na taking up responsibility y'ubuzire na rebera mawe na barumuna banje babiri na munyanya zomwe ababire bakiri ahansi barakushoma abantu banyanyaze bakabashwirwe konka babayimba kushoma na taking up responsibilities kandi ngabashomesa bagera level eyibahikaho buri yomo muringo gwe so mwenu kimombintu ebintu kwabura abana berigenda eminyeto yitu n'abashomesa baturire ikintu cyo gumisariza aba hati bine speed nayenda kwarara umuntu akwise esimu ya miliyoni mwene chweka nawe nandagikwati yaro umuntu navuga motoka nanda na warara givugire yarebo umuntu ayombekire njunungi nawe nanda arara gyombekire omubwiro butwatandika koritwe ikigambo roni kikakitaroho kandi abashomesa bagwire konka kuruga nkacenda na 8 na 9 nubwo ikigambo roni cyatandika kurwa batandika kureta school nankane salary loans zo mwakogu bumwe kutwabantu zo mu 12 bata ahamyaka 2 kutwabantu zo mu 2008 bata arita amyaka 5 mushanju umuntu nakoreka ngo naza uri yarone imyaka mushanju no mwiki yaguro myaka mushanju abayagarikire kukiguza ahabwa rone kumuzimu maraka
abo kuba nikimuretera yakora mart borrowing ningashi okuryo kunoku abo kuba kasente nasigaro kake katakumumara kandi ibindi bikwetagwa school fees z'abana n'ibindi byetagwa mu kumanya umunsomo mwene nkabe ninkunda umuntu ubarire akasenta koyine ubene uko wakoresa kandi ugende speed eringanire konka wayoreka ngo byona nuza kubikora umurundo gumwe umwaka gumwe guwaza umuservice ningebiri ningetano aho ntija kurgaho kutomera we bari munonga Master Fred bari niwe ukumpereza keire kandi n'abaturikize mwe bare kuturukiriza munonga kandi ninyongera kubakunda usyogu no murundo bundi obuturishegara kuganira tukongeraho aho ahito hendera umujeni witi yabara Master Fred mwamuhura okutandika kushoma mu myaka 11 okisha ukashobora waraji ukashobora umugusha kandi uburu kushoma kandi ukuzire tishinti cyangwa eminyeto ya hati tinkamya ngo batahe banje no mucyo basecho kunka mweje kurugira aha story yatutebeza kurugira amagaraje nko kuyaga basize nitonto basa kukibasi tinkwenda nguturenga ubwire bwite ntobwakoma kwisya oramukago rukwisha kandi nanahabwa programs izirugumisa ma Radio West nimbasha bangu mutarugaho umuhereza wa programmage ni ngumandi Anita Maska okwisya next week Stama kutebeze ahariga na katonye zibiri Radio West gamba mpure